Yabo Matthews, the way hamisa ama clear chances ngakhona. Noma edlale kahle awusakuboni nalokho. Noma edlala because udlala kahle no Matthews because uyakwazi nokusipositiona, uyaluwina ibhola, akukho easy ukuthi umthathele ibhola. Uyaya nale emumva futhi always I think ucoach umfakela khona lokho ukuthi akwazi ukuyosiza esidini labo umndiba ku left back defensively umfakela lokho but awusakuboni konke lokho ngoba umisa ama clear chances bakithi yo hayi iSundowns bayiloyile guys hayi angeke ngitshele mina ukuthi ngizojabulela idraw angeke ni aware ukuthi sadraw nesgame isiphumile sidinga iwin kuRulani uRulani uyifunela idraw angafika la afika hlala eshaya imid block or ilow block enzima kabi ngoba yazi ukuthi uyifunela ipoint elilodwa kanendaba nathi thina kuyobe kuphelile ngathi yo omunye akatshela ucoach man ucoach akatshela ukuthi uNuno Santos kulungile ukuthi sometimes amfake ebenchini azuza ujabulele nokuthi umuntu uthola iyellow card at least ngekadlale lesgame ayibo ugood ngalama passes akhe laba abashayayo but ucreator umjida cha akakwazi ucreator yo kubi oh Grant Kekana ngosama ngazi ukuthi mina sabenzani sawonaphi kubani bathini or yini abantu abasho nabangasafuna ukudlala ibhola kusami abasho hawu second half sidlale kahle kakhulu bengitshela ukuthi soyiwina mina leya game leya yaka lama clear chances eswamesile thina siloyiwe shem umuntu osiloyile I'm sure useshonile kuba usaphila abo siyazwela ayikho into enje anga le season yangazi mina ngiyibona into enje uSundowns hayizivelele kule season sivelelwe kule season hawu ama players ethu kuyomela ayimiseleke nazidlala noRulani bamshaye nje impela bakhohle ukuthi kwaba ucoach waba udinga ukushaya impela nayifika eHlorokop ngosami ngoba hawu kuyabheda hawu yabo lento ukuthi lento ayikhulunywa omunye ukuthi ngesithole itrophy this season nasiphuma kuCAF ngibona iyenzeka leyo nto leyo hawu kanti thina sonephi kubani sure